Moljac je snimljen 1984. godine, po mom mišljenju, tada je osnovan FIT. Mi smo se skupili da snimimo film, muzički film, ambiciozan i skup, koji je posle toga i snimljen u nekoliko nastavaka. To je Nema problema, hajde da se volimo drugi put, gde je onda vrlo popularna Brena bila u ulozi tu glavnoj i ostali, naravno, vrlo popularni glumci su tu imali ulogu. No, zanimljivo je bilo da smo se mi skupili i trenutno nismo odmah mogli da nađemo tolika sredstva. Onda smo rekli daj da snimimo, dok čekamo da nađemo sredstva za ovaj ambiciozan i dosta skup film, da snimimo jedan film koji podrazumeva mnogo manje sredstava. Mi smo tu iskoristili i došli na ideju u stvari za taj film, znajući popularnost, nažalost pokojnog Miodraga Andrića, Ljube Moljca. Mi smo hteli njegov lik da tu na filmski način iskoristimo. Osnovna je jedna tu stvar bila da bi se tu napravila komedija i satira, to je malo ambicioznija postavljena priča, to je da Moljac koji u životu, na sceni počinje sve da izvrće, počinje to da radi u životu i naravno na taj način doživljava, u filmu počinje da radi i kao lično, kao Ljub, kao Miodrag Andrić, počinje da se ponaša kao Ljuba Moljac i na taj način počinje da zapada u nepredvidljive situacije. Dolazi na lečenje do lekara koji ima takođe neke neobične eksperimente i ideje da ga u stvari da ga leči izluđujući ga tako da se sad stvar višestruko umnožava sa tim vrlo komplikovanim, nerealnim, smešnim situacijama. Koga igra i Nikola Simić lekara, ali Ljuba Moljac ima sebe tu kao Ljuba Moljac. I tako se to, i mi smo tu za 15 dana napravili taj film. I film je takođe imao izuzetno lep prijem kod publike. Hteli smo posle to i da nastavimo, no razne se tu stvari dogode, zašto se nešto nastavi ili se nešto ne nastavi. Krenuli smo sada posle toga u ove druge ambicioznije filmove skuplje, pa nas je to povuklo. U međuvremenu dok smo to završili, nažalost, pokojni Ljuba je umro i to na sceni. Eto, to je tako jedna tužna priča da u jednom trenutku ljudi nisu znali ili on glomi ili je pao, nego su počeli da aplaudiraju, on u stvari na sceni umro. Ljuba je jedan naš izvanredan glumac i izvanredan komičar, skoro da smo malo tako komičara imali, nije dovoljno iskorišćen na filmu, njega je izuzetno iskoristio Šika Pavlić u izuzetnim nekim epizodnim ulogama i još neki. Ovo je bio prvi njegov kompletan film, šteta što sa jednim takvim likom nije napravljeno mnogo više filmova, jer je njegov lik i njegova mogućnost komičarske te transformacije i interpretacije bio ogroman i skoro da je među najboljim komičarima bio kod nas. Je li ovo bio možda njegov poslednji film? On je možda ja mislim da je bio poslednji film i prvi praktično deo onog glavnoj ulozi i poslednji. Da li je igrao negde nešto sporedno u nekoj ulozi ili je posle toga nije bilo snimanja mnogo filmova i da li je igrao on posle u nekoj ulozi, ja sad to i ne znam, ali nije značajno. Ovo je bio u stvari samo problem, mi smo imali čak ideju da pravimo jednu seriju sa Ljubom Moljcem i Taškom Načićem, također nedovoljno iskorišćenim. On je iskorišćen više srećom nego Ljuba Moljac,
posebno u filmovima Šijana i još nekim filmovima, ali njih dvojica bi mogli biti izvanredan par za izvanrednu jednu seriju raznih komedija, tako da smo pokojni Ljubo i ja konkretno imali te planove i nažalost preteklo ga je, eto, nažalost, viša sila. A ovde, evo sada upravo se snimio film koji je Ljuba dao osnovnu ideju i glavnu ideju, još onda kad smo zajedno planirali šta će da snimamo, evo Zdravko Šođa je snimao film po Ljubinu tekstu. Pljačka. Da, to je Ljubin tekst. Da, to je Ljubin tekst.